o ka lebella botse le kompolo tswa Tzaneen o mmona da manula tseneng ka gua scheme samba re Felix Khopane da mano tlhaka nchapoleka gape o tsene a senya so ke dewe le kompolo di ka gona le nore le a tsena le a senya le a tsena le a senya because sometimes in fetu the event organizer tse dimba di a re tswallela ntwe so for no gape o ka sentse wa re ke tega mashashane ke no taono performela onwa for court mfethu ke bona le kompo le risha ka mwedi le re subeletša le re ntšha tsileng le Welcome back to a brand new episode of Baller House Podcast. I'm your host DJ VSK, the voice behind your ears. That's ba ke shokana mo kolokota kwa moto. Ba re nkabele khomu, nkabele tlaba. Bana ke khalexale ke sa bolelena. Khalexale bon. Today ke re tshwaretse an uprising star from Limpopo. Most of you will know him. He's working with guys like Master Chooser, Taken, and Sheriff RSA. So definitely, I know that most of you already have an idea what I'm talking about. I'm talking about Nkhetem the DJ. Guys, welcome him in the studio. Hola ba fethu ke Nkhetem the DJ. Ke spana le Master Chooser, ke spana le Dr. Nele, ke spana le Taken wa boreni. But no ke spanela ka polokwane ke bereka le Sheriff RSA. So ke thomile le music ka 2019 ke bolo maja ga Mthiba. So ke thomile le music ka 2019. The time ke thomile le music ke thomile producer ka iPhone ka cell phone yeah ke thomile producer ka cell phone braga ne ke sne laptop. Yeah. But mama zala na sa tsebo re ke dira music. Ne le sephiri ga botse ka ga ina botse nna music a so re ba o rata go dira. Ba no thoma o no bona no re go re ke a push. Ba thoma re go fe support. Yeah. Ke ka mogwebeng ka go. So it's very difficult as in a family or accept or when you're a musician because they always expect that maybe you're a doctor, you're gonna be a doctor, lawyer, something, and an advocate, eh? And we bona ini brag ke ngwe lo reng batswadi ile bang khalla yona straight ba mpotsa ba re tsena sekolo o ga go ndilo tja go. Yeah. So motho lo reng mfile support ke molamaka. Yeah, molamaka ke nna mfile support. Yeah. Ampotsa re wena ntle go shota laptop. Yeah. Ra tsamara go Cash Crusaders. Yeah. Ambela computer box. Yeah. So I tlisha go nna. Yeah. So le screen. Yeah. Ambela le screen. Ombeji equipment ka mo ka mara ne ke sne sound. Ne ke produce ka di set. So bu FL jona wa le go tsena ka? FL ke jo ja go brengwe ya ka ba re ke Similango. Yeah, Similango. Go tswana go a tshweni go. Yeah. Ke a best producer. Na spana le Spencer Man Daman. Wow. Yeah. Ke legend mos. Ke batho e lo reng like ba nthushija botse ka mo industry gore ke feletse gona go tseba re the mastering ke ding. Yeah. Production ya botse o itja go Similango. Ke jere go Similango go Marvin. Go Mish K Beats. Yeah. Yeah. Ke mo lo reng ke jere go. Then ka 2021. Yeah, 2021. Ke the time ke yo release a track ya lengwalo le ke le Master Chooser. Yeah. Ke jere beat ka romela Marvin ka mo ka re Marvin beat sure na braga. So e beat le so we bona buang gore Master Chooser ka namela beat na ke rile ke better ka e gore ish ke style se la sa Chooser o tsi that beat e feel a Chooser. Yeah. So ga itsi ya ka fa Marvin. Marvin a itsi because none that time ne ke sne connection ya gore nka bolela Master Chooser ne o ngwishisha. So a itsi ya isha go
go Master Choose. Yeah. A botse Marvin ke yena a nkopantšhitšeng le Master Choose. Yeah. Shout out to Marvin. Yeah. Yeah. Damane Braga ke a o leboga Marvin. Yeah. Yeah. The way o nthusitseng ka gona Braga. Yeah. Ke bana ba lo raba ba tswalle le batho ba bang ka ntle. Ba bona. Damane ke yena nthusitseng straight. Mm. Like no, cause no was span, o dia lo just span, o pusha di span. A sa ba le full time ya music. Yeah. So that's why no bona ke gona spana le Bra Sheriff cause o mfa maele ka music. Yeah. And Ah, then ke Sheriff- tlhokang wa nthusha ka yona. Oh yeah, Ke no, so, yeah. definitely Sheriff good legend. You can have Yeah. in the game. Yeah. Mm. Cause yena ke gala ema dama. Mm. Yeah. Ke gala ema. So le bo memi, o shapa memi, ke spanne le bona. Yeah. And shapa memi ke ene lo reng like a female vocalist e lo reng ne ke spana le yona. Oh, Ke le producer. maybe I know go light noise. Yeah. Ne ke spana le yena da mdege. Oh. Ke spana le yena ke fetša mašego a mantši kudu ke sa robale so. Yeah. Yeah, re Record spana di track. So le dire track tsa tsona le boeng so. Track e lo reng na ke idile le yena ya mathomo. Re idile 2020. Mm. Ka 2020. That track mara ne le tlhakatlhakano cause wa bona e re thoma ise rena bana re no recorda no hotse kwa studio go tletse go recordiwa. Man le mang a tsena o no tsene di makoši. So ne go recordile batho ba bantšinyana mo di mayo. Yeah. So ile ra ba ra toga mo rata ra berekela Polokwane kwa bo Seleimama mo ile re dile di projects tse di itseng but a di atswa Yeah. a di atswa ene ntwe nkusha botlho cause no so e ke lebeletše gore like o ka re ne ba noka ngwanola mara ne ba sa monoki. Yeah. Yeah. So how did you guys lose the project? I remember Meshke ya mfounela ke mo checker the track e ka yona e ke dileng le memi ba re no turning back. Ka re the track e dileng le memi le Sheriff e ka yona the track cause ke hit already batho ne ba inyaka. Meshke ya mpotsa re gape computer e crashitše lo tše di so ka thoma fela matana mo. Ke the time Sheriff a thoma bolela rai endle go santse re no go ja equipment ya rena re build studio sa rena re no bereka ka lo tša rena. So ne le sa dira studio sa gago. Ne re be re recordela go Seleimama kwa Polokwane. Oh, is it before spell sa go rekela computer? Computer ne ke na kae. So problem gore ne ke sene koloi. Yeah. So ne ke tšhaba go ikuka gore ke tle le yona Polokwane ke fetse ke teke boele le yona morago cause ne to ba mmereko. Country shapa mimi ya ba le mo guide ne le dula go le gole. Ke dula go le. Oh. So mimi eno bloma a mphatlhele seleteng. Le kopane bjane gore le thoma ra go Re kopantšhitše ke Skari. Skari. Mimi nna ke mo tšere mo Skari. Brengwe ya ka ba re ke Skari ke yana tlhokofetšeng. Yeah. So damane le yena mona e be legend damane. Yeah. Yeah. Ne legend. Le bo Pobla ba tseba bona Pobla o ka mmotšiša wa re wa mo tseba Skari le Charisma saladi ya Košal Dama. Oh. Ne legend. So o berekile bo man ba le ro maybe they are popular. Skari o spanne le Pobla. Ba ile ba dia tereke le Pobla ba dira lengwe le Charisma. Mara košenyana tša kwa morago Charisma ba sa thoma. Oh yeah. Kore industry e botse ka mmakompong. Ga botse o ka e lebelela kore re tšwela re ntho e tee. O ka re tšwela poleke e tee e gana so. E gana so memi nna le yena re kopantšhitše ke Skari. So re le mo le re kopantšhitše ke Skari damane a thokofala. So damane o le a thokofala a founela memi a wa founela le nna rai ntho e re diang a re no iphušang re tšweleng pele. Sa damane re kwa ba re o thokofele. So losing Skari, how did this affect you personally? Like the way lo reng damane ne ke mo frostana ka ona. Kore le no so ke phusha music go phusha ka lerato le la gore o ka re tamane o file nna. Yeah. O ka re o file nna gore like ke dira music so ke feel o ka re lo tše ke di dira ne le production ya Skari ke tšere go Skari. So what's the last thing that you remember that you talked with him, Skari, that
maybe gave you something solid that you still keep with you right now? Damane nna ntho e le horeng ke e gopola e ke na le yena e be ke na le yena ke the time a mpontšha DFL a mpontšha dilo tše di sausage tsona a mpotša rai the dine re tlo iphuša go fitlhelela nna le wena and damana seng ke anjela se le the time ke release Gosha le Master Chooser ya lengwalo le ebile first hit ya ka the track ya lengwalo le nna sa le gona sekare nna sa le gona am founela re mfethu ko ro thomo tšhatšusa le nna jwalo mara yena nna ile boswa ne ke tseba gore ke fitla go yena o santse ke kotrame ke re mo braga mo wa mpola mara that time o ntatila mo wa ntšhatšusa Oh, that is good actually. Recognizing by you are recognized by your own teacher. Yeah. Ne le ana so. Go re gabotse wa graduate so man. Damane mona damane gape ke dilo betha trekela le ko ae ne ba mfila. Ne ba mfila ka trekela. Support ga ine le sharp. Support ya go shitse thoma bona la gore ngwana ka ntho idia ka nnetwe idea. Batho ba local bona. Batho ba local velo ka trekela ba fa bra. I remember some other day Master Chooser tlilo tave or performa go tavern ya kwa ae. Wa performa dama no tsore na le ena ne re sa tsebana. Wa performa mo stage. So wa performa so wa makala batho ba mo fase ba busy ba shupa nna ba nshupa ba nkgetheng the DJ ene yena o performa go she le reng o na le nna wa gushisha ba re nkgetheng the DJ Master Chooser hore no ka yena ke anamela go stage le dinepe tša ona ke se na tšo so ke nae go stage first time ya ka nna le Master Chooser re kopane stage so stage a tlilo performa mo tavening ya mo gae nna sa ntse batho ba nshupa ke le kwa fase ba re nkgetheng the DJ so when I goes producer ya Master Chooser ba nshupa so le one ntungwe le nna ke e bona no sore if inga host event straight gwae wa bona go resort go a tshweng go todia ntungwe baraka ke to tlhaka ntšha black cause already batho ba ba shitse ba mfa support e le re nna ke leader ke nyaka no, that's good. So coming to right now, Legompo is the main thing, you know. It's taking over. Even though I'm a piano about to no. Legompo, the way Legompo it threaten any kind of genre. Ne. I mean, I saw it on social media, ne? After the Legompo mix, Legompo Balcony mix, 5. Is it 5 or 4? I think it's 5, ne? Ke 4. That took place in Joburg. I mean, after that, Gaboni Batwa jealous, Galecompo. Gore Batwa openly being jealous. So it come to think of it, or Legompo. What does Legompo mean to you personally? Wabona re bolela ka Legompo. Batho ba sonna ba surprise. Apo bolela ka Legompo bolela ka batho e le reng ba tlhaka-tlhakana. Especially bile batho ma ba kole madi la lo di so. Wa tlhaka-tlhakaniwa. O ka lebella botse Legompo le tswa Dzaneni. Dzaneni o tsore ke mo le reng o grooviwa ho tša banyana ba gona go jewa fase. Ke the way le reng Legompo le ka gona. Go shakiwa. So motho a se sonna go ke makatša ka gore lo tše le reng makompo a didia. Just because ntwe tše ba didiang ke mekgwa bona e le reng ya direga. So Legompo basically is a culture that it's been growing from Bolobedu. E go bontšha gore poleke tše di itseng ba phela bophelo bo so. Ke the way le reng batho bona ba phela ka lifestyle. Ke the way le re ka because batho ba Gauteng they are so confused. Hey, Legompo king, why Legompo king? Mara se kra busara qomo king. A ke re bothata jalo butiaka bothata ko re batho ba Gauteng bona ba lebeletse tšela tša mapiano tša no bina no tshwara bi jwalo Legompo le fast a le to diela o ro to bina o tshwere biru di fast no namela tafola namela tafola go jewa fast straight go botša gore kwa tavening ya borena o ka tla DJ ya piano di a dula batho ba no dula fast so ba borega ba bang ba mara re go tsene DJ ya Legompo
Yeah. a tla le kompo braga Go tlhakatlhaka. o tlhakatlhakana ke selala Ke selala. ke selala straight Eh, ba re ga mmapula ba tla selala ke gore everywhere. go bethiwa selala yeah Yeah, ne? fethu di no bana so ke the way le gore le kompola ka ona Yeah. so e no bana gore batho ba gauteng bona ba kgone wa mogela ntho e le goreng re a e dira cause ba bona gore le kompo shi lona pele fitlhile It's taking over right now. le fitlhile Yeah, and I can see re banya ka go joina, maybe ba chaba tsaka, I don't know. tsaka o tsore ke ke ena motho e le goreng like o tlo lokiša poleke ya borena gore ditsotsi tse di se ka re kitimiša di se ka re kitimiša ka bone ke brengwe ya rena straight ke president a botse damane ke president o a tseba o bule dilo tse ka moka gore go diegang yeah. So you've briefly talked about Master Chooser, how the collaboration came about, ne? Yeah. Mara, I can say about because I see you've worked with Dr. Nell, Taken Waborine. Yeah. So how did you guys come about, to work together, the collaboration? Okay, Dr. Nell, ke ena mfounetse. Dr. Nell ke gale ke mo text ke mo romela di beat. Before bile ke setšwe ke release go ja le Master Chooser ke mo romela di beat. Mara o no betha di blue tick wa. Yeah. O no bona ka di tick tse di blue ra mo nka se reply-iwe mo. So damane ke re release track e la le Chooser ka mogone e tlhaka ka la phala. Tshwara ka call. Braga kopa beat what ke nya go record. Yeah. Dr. Nell am phone kopa beat. Yeah. A be ke a tshoga botse ke thomo bona ka re botse mo ke tlo ropiwa mo ga botse ai ka no ra ya tshwenye re ke mo romele phisinyana ka mo romela phisinyana re e pake ka moka e felle ka yala ka moka ya ja 4 minutes ka mo romela tere ke mathomo e le reng ke ipetile le Dr. Nell ke moreki yeah a opela ka yona re o toa le ma yeah a opela ka yona ka gore ya is a hit so ya bana monna le ena re thoma to elana so Taken ke nana re yena ka ba a njere mo Dr. Nell mara ke nako tšele ba sa kwane sharp cause yena Taken number ka o itšere Facebook I ja from Dr. Nell cause o ka re yena le Dr. Nell o ka re bane mathatanyana ke tse yeah, I think it used to be like something like that in the past, but now they are fine. You know, they just recently released a song together. Yeah, ke betile track le bona together. Ke release last week. Yeah, so actually you are with them. Yeah. So cause yangere music o lo kompo ko ro sanje re bentwete gore ka mokana rena re tere gono le tšea re le ishe mo le re le nyakega go le tla le poleke cause no ka lebelela gape le kompo shi lona wa bona bo shande shi ba dia motho re release tše koša ka e month she betha 1 million 1 million viewers 2 million even ke 2 million the chopper no it 2 million and it's so just wa bona gore o sanje re bentwete and it used to be like nearly an impossible thing for musical comporo karicha 2 million in 2 weeks. The last time a song that did that was like King Kemalwet. Wa bona ka Malwet. Within 2 weeks they were in 2 million. One week it was on 1 million. Yeah. So now it's like it happens more frequently. O gona bona gore ntwe le kombo le ba le improvement. We have improved, over le improvement wa bona la go diega cause ke ntwe le re nyanya ke o sanje re bentwete not gore o la nya go dia tshelo o la nya go dia tshelo mara when since now I agree you are upcoming and so on. So I want the artist go maybe o try to apply le and then about tswalela and so on. So get the blue tick on something like that. Braga wa bona charisma. Charisma mona go boletile ena monna jwalo nuso thoma mpethe ka di blue tick ya ke tsole ro dia mara nna one day ya wisha no re o ka diega nthweng la bereka cause
wa nyanola ka vocal ta o diela ntho e nngwe butiang ya Shandeshi le ena sa le ka mo romela ditereke ka mo romela le beat ampethe ka blue tick mara ke no ke shone hore ge motho wa bethe ka blue tick sona a se o swanele go ke kwatisha no wa re mamang wa kganyetša o ra re o santse wena o tšwele pele o pusha spana o bereke wena o se ka re mamang wa kganyetša cause le rena e re ntse re bereka so o ne batho e le goreng ba nyaka go bereka le rena maranke re ka se bereke le batho ba ka go fela ka mokana bona So you need to prove yourself. You can actually work with them at that level. Remember now, on a different level. Yeah. So le wena o santse o kgone go bereka speednyana o bona le gore go So because if you push yourself with your people of the same, but again your crowd, meaning that the vocalist that you are currently working with, then la ba le hit. And back on no, at least I think I can work with Ingetin. Ke lo ring like that's why ke bolela gore fono o ka se re ka gore Shandeshi go bethile ka blue tick mo romeje beat wena o thoma give up go ntho e dira exactly no o ra re wena o santse o tšwele pele o bereka gore o feletse o standard se la beng go sona. And this is not unique to wena only. Ge motho a blower maybe K-Chelo or Tribe ka fela bona once ba blower you started to see now they can feature for Makazi and they can work with just about everyone. So wa e bona ntwe ke bolelang so santse taba eno bana so because ba le Makazi o bona re no they've proved themselves le Karishma was the same thing and shit. So wa bona no so ba ile mo leveling e itseng so a se ra hore batho ba le bona ba o ishe gore ba ka bereka le rena ba o isha mara mmereko wa bona ko montši so we motho a e bona ntho e so o thoma gore mamang wa nkganyetša ntho e so and I so when in terms of production gore o started the music, right? How did you come about to say okay now I'm starting music? Who's the first person who encouraged you to do this? Na music brag ke thomile go produce ka phone and o be go produce ka phone go bone mfano mongwe na tla a tshwere daidini sekolo that's right phone a cheji caustic not Fruit Loop o ne daiding wa di beat ba re ke caustic ke thomile produce ka yona ntwe ape nna ke a magala damane mme mo a ruta ku o loketse earpods o ka fasa tafola o khotla daidini ke a motšhaira ga botse ke eng o tsene di WhatsApp ro dia o mfa ntwele gore ke gore o dia ntweng ke re e sekolo se tswa ke re sendele ntwele ke bona ro dia injere sebaka bra mara ka feletša ke itse ba girile go itse ba sola process ya ka ile ya ba ya go toga gore santse ke thomotse ba ka ra computer and at that time ne ke sene computer ne ke sene laptop ne ke tswere phone fe ka thoma wa Seminankho ke ya go Seminankho ke tseba ya ka ga computer so from mo ke mo ile reng ile ka thoma gore molamo a re go baelelo tše di so I remember you already explained that so ke mo ile reng ke thomile go itšeana mo ka re ga botse re ke produce the idea. Okay, just to spice things up so if Lekompo was like a superhero in a movie what will it be? O mona da Manuela tseneng ka gua Skeem Samba re Felix Khopane da mano o tlhaka poleka gape o tsene a senya so ke dewe Lekompo le diang ka gona le nore le a tsena le a senya wa ikwishisha le a tsena le a senya cause no ka lebella Lekompo braga Lekompo gape le thomile e nthongwe ka re go a ralokiwa the time Lekompo le sa dia ke bolenzo kwa re go no raloki mara o fitlhile wa thoma go tsena Makhadzi Bokholumi Mr 621 wa thoma tlhaka so lebella no so gore go tsene bo mang go diega ka Lekompo no it's true o ka lebella gane bjana mo Lekompong it's no longer considered as a very small thing
like before. yeah And it's anya because ke batho ba go se be uncivilized. What yeah. no is a brand, and it's a strong brand that Loro is now going international. You get it? Yeah. So people are stealing the elements of Legombo right now. yeah So ba if you nyakana start le seeing tsona batho ba ko Nigeria, bo Ghana, ba thoma go tšea some ba thomo elements. lebelela ntho gore go Ba thoma diega go producer beats like yours, mara ba opela in their language. ke ka mokgwa e le goreng a kere ba nyako e dira ka gone Wa utlwisisa? ee So even nkare distribution companies ee like Universal, Virgin, ee or Africa, they are now starting to ba thoma go include lebelela dilo ba thoma go tšhala di-category tša makompo even in Spotify. Mm. There is like playlists called Lecombo way. yeah But again Limpopo way, ne? ee Limpopo way, and then but it's Lecombo in there. I think. yeah So you look at the artists there, it's just Lecombo and maybe a few pleasure and so on, but mostly it's just Lecombo. And then that's why you see now the numbers the streaming Lecombo, they're starting to really go high. And Boo Shandesh now they have 1 million monthly listeners. and then wa bona e mona ke ntho e le goreng ya nyakega ke ntho e le goreng ya nyakega because if you kgona go bona gore artist e itseng e kgona go ja 1 million viewers ka ma 2 weeks ma 3 weeks ntho e bontšha gore Spane sa rena sa Lekompo se a tsamaya yeah, then it opens a path for lena or re kgone go tsena le rena because one day le rena ape wa tseba music industry o jwang bra o ka se be boss go fithelela exactly. And little TV now they are if you look at TV they are now playing Lekompo music. They featuring most of Lekompo artists now on yeah gore ya replace no wa gushisha lebella mothako la di ileng go shela ya Sjutla le Shandesh ba re ke mama maze ka bedamane ntho la ebitseng kwa se Lekompo mara rena ka gore Shandesh gona re ke re lata ka Lekompo so we gore o kopantse wa ka nna o kopantse Lekompo le baka anyway kwa ntho la ra idileng ya direga so nagana one day go tota producer ya Nigeria ya re kenya go le tša ke le kopantse le e nyaka o tšala Lekompo le Afro pop tša bona so wa bona gore ke improvements e to bang gona so this is Lekompo compatible with anything. You bring your thing, you mix with Lekompo, it's a hit. Le ka quantum sound ya di ke kgona go dlala Bazia 808 kara Lekompo and you know so ke introduce eta kan and you notice that Lekompo le na le category o lebella style sa Babete lebella ne le Master P ka re lebella man o mo o lebelle bo Janesh the way approaches out ke style sa bo dia fapana the styles then le shebe said le Bonakwa they are also producing something you can hear this is now Bonakwa mara ka fela ke Lekompo so le na le each one of them na le elements tja yona that are different mara ke Lekompo wa bona so mara nna ke lebeletse botse di symbol tše le gore re a di Spanish ka mara Lekompo ke tše di one ino ba like go ya the way le gore like o baka beat ka ona melodi ya go etala ka ona because you know gore ge re le batho a se rena metlhobe me-one re ka style se se one man na mang o ne style sa style le nna style se ke style a se sa bo Shandesh a se sa mama e ke better beat le wena wa kwa beat e ke amfano e tshwana le ya gaete a ke dire ntho a tshwana le ya mamang gore o kgone go ba le achievement or just because Mazel no the relate track ya trenda now change style sa gago a ke die ke tswela pele ka ntho ke be ke e dira cause le yena mothakola ntho la e dileng gape le yena o e plan o ra re ba ntšintše gala plana gore ntho e so le seng ka e dira e tlo no tswelela so le nna ntho ke plana no e tlo no tswelela 808 bus ke tono itiša ka ra Lekompo until it stick ya tsena straight so as a producer
there is people who come to you, banyaka the beats and so on, but maybe or like let's say Mototla as a vocalist arrange, make me a beat and Eh. then for their music, for them. Eh. It's not yours, it's theirs. Do you have something like that? Yeah, dire. If that's the case, then have you ever made a beat and you think, this beat is fire, and then you say, I'm keeping this for myself, even though you were making it for someone else? But I am and interest so playing the lunch. Yeah. Kuru unur mola dile beat so. O felejo you jealous. Yeah. Yar beat ya ke molelo ye. Enka itšea ka e fa mama. Nga no se di hwetse le royalties. And then I go nana ntwe right. Well. So wa itšea beat la when we release. Yeah. Na ke release je beat no ba so fela. Yeah. Yeah. Ne ke itshwere so ke bile le di-session ka bitša mathaka mo kare a re bene le listening session ka fihla kwa ka dlala beat ele le tsolo ba re beat e di amon ka ra e bila e opelele e no ba beat e no pharana so yeah ka itšhela kwa di YouTube. Yeah, it's possible. There's many songs it's just a beat fell. Just because you know feel a beat e wa e feel. Mosquito did this with some of the songs that you were actually in each of the albums. You used to have an instrumental that would just whip ye lo reng and what's or na beat e release ka no ngwa no re freestyle ono re everyone a khone go no dlala ka yona the way a nyaka I gotta give you ke ntwe symbol. Yeah. So as you recorded in studio, for example, what is the craziest thing that ever happened while you were recording in studio? Brian man. Go bola ja le lengwe mona ke le kwae. Ke biditse majita ka re bile le di-session. Re bethile di-session re ke le va. Re ba ile biri ra recorder. Go sha sing ya fe. Bana ba ra re tšweng bana re tšweng. Ape ne o tšua mo ke re gane maybe ba fethu ba bolela taba gore re a di biri. Banyane. Basadi le abandona le track ka botse re bana gane mara wa le ndisha lo tse di so le ntushitse lima mmereko le reng ke a o dira lena le ngisha batho ba ile reng ba tonya ka charity ke o tšea ke charity ka ro santse ke bereka so ya fela ka la ba khotsa aowa na ke ngadile o ba shile go monate ara ya monate ne re ile o bona ditšheri ba tšhitse studio ba ro bona ditšheri tja bona ne ke re mebele ya o nyaka stoko sa aowa ke batho le motho and nna le batho bana ba le sheriff wa tseba gore nna ba nyana mfe computer mfe di monitor o tono berekiwa brang mmino pele basadi morago ino bana so mara ke taere embraka ape wa tshwana batho ba banyaka charity charity go itšea ka ke sa e berekela a posa ntse ke bereka. All right. I mean, you've worked with a lot of artists. I mean, almost that use that they are big names that are everyone in Lukompo. Yeah. I mean, these guys work with the likes of Kim. Yeah. You know, everyone, basically everyone Massachusetts worked with them, you know? Yeah. Multi-talented, that guy. Hey, damano tabolaya baraka. Yeah, so, but now when I lay this thing out, you know, there is, cloud is more important than talent, you know? Yeah. So, you know, how do you see it now in Lukompo, this thing? Ish. Nanto ile reng ngusha bothoko gore o bona di artist di di mbaya ka mara le kompo di lebeletse fame too much a di a lebella taba gore di spane di bone gore di tlo jang bona ba lebeletse gore at least nka no ba fame batho ba ntse no a re tsone no bereka so braga a re bereke o bereke le o tsebe gore na go tlo diegang mo phelong ba o tlo ja eng cause you know ka se no bereka o sa tsebe le ro berekela and the artist je dintshi ka mara le kompo di betha ke ntwenne
a ke re le nna ke experience ije ntho e ke a etseng And o end up o dira dikoso tsa go tlhoka message just for the sake ya gore a botse o nyaka hit something that will get people talking. for no ga le batho lebelela go tse le gore artist e saene record label e itseng but go edima record label a spanile se yana o no spanela no re fail ntho e so ntho e ke yone le goreng e to bolaya di-artist tse dintšhi ka maralo kompo a e nyake the ding wa ikwešiša so taba fame ba fethu a re togeleng taba fame re pusheng spane. Yeah, because even the music e lose its substance. Because now the question make sense. Make sense. Yeah, one. Because you're not trying to now deliver the message. Yeah. Now it's just about you just want to release. Yeah. Anything. And they end up trendy for the wrong reasons. And I don't know what kind of generation we are creating. So ke ntho e le goreng ke a bolela gore santse re lebelele taba gore ka uzane o to jang o diega gore re berekeng esifo ka re o motswadi o nye bana o naanela bana ba ke mo le gore o to bona ka se bereke le mahala ka mara music. Yeah. Because if you no bereka no ra ke no bereka ba to tšea ba o iša ke kanyana di studio wa lala o enwa jwala wa bereka gosha o sa gosha ithu ora rona spane sa go se a ye wena o lebeletse taba o shoota di content o re be ke ine mamman re no mava no. This is a business. Yeah, this is a business. Yeah. A re boledišane gore go diega. Yeah. So in the music industry, what is this one thing that you wish someone warned you about? Braga man. Yeah, was I saying, the music industry is like this. You wish someone gave away over the man. Braga ntwe le gore nna ke bone gore music industry o wima. And wa bona nke be le gore ke hweje motho le goreng like o mpoditse o toa mathong a mpotsa re tsele to e sepelang ke tsele so. Yeah, nke be nno so ke gone go kwešiša gore ke amogetse gore tsele so. About still ka dira music. Nne nka se dire mara nne ke tlo tsheletša because no braga wa bona no bangere ntho e jwalo ke thoma go etša as mmereko a ke sa etša as o ka re ke a dlala no ke thoma go etša as mmereko. Yeah. So what is the difficult thing about the music industry that you found it that you know what sometimes you can give up because of this? Wa bona ntho e le goreng e difficult ka mara music industry ke taba ya go ja di-event because sometimes in fethu di-event organizer tse dimbai di a re tswallela ntho e so for no gape o ka sentše wa re ke tega mašašane ke no ta no performela onwa for court mfethu. Yeah. Wa kwešiša e kweša botlhoko ntho e so so ke ntho e le goreng e nkweša botlhoko ntho e because nna ntho e so e sa le yang diagalela ka vaya ka eventeng pleke ngwe ba re ke ga molepo ya e ke fitlha kua braga a senge ba mpatela ene be ke tsamaya le matheka a mangwe ba mpinela e two ba kwešiša so re fitlha kua ba no re fa biri braga tšhelete a o namela re ke dinameditše rena ka borena just because gore rata ntho e re diang ba kwešiša a ba re patele so la ba jike ba sa le fasela a senge ba re patela a senge ba re fa selo bjala fela braga re nonwa ene re tsene ra petha wa tlhakatlhakana ya wa tlhakatlhakana straight. Wow. So ene ntho e so braga ke yone le gore nkweša botlhoko ka mara music industry wa bona e feel gore event organizer ka re e go fa event la bolela ka taba tša di-payments tse sharp la go tša something ya o ta bonala mfethu because mfethu naana ke toa tšhwene ke a molepo ke performela biri. Yeah, and come on all the fuel you have to pay the dancers. O sa ntše ke tsoga ke be le station ke a reka ka eng mothagase because a se ingi wa mpatela
Yeah. wa kwešiša Mm. so ke ntho e le goreng ya e kweša botlhoko that. Do you think, guys, there should be an organization, in the music industry, rebel organization as yale comp or something, or okay, wena, o tshwara di-gig tša the people. Yeah, If batho ba nyaka a specific artist, yeah, re founela this organization. yeah, Organization if a ya go tjena what is required. If wena o re esenkgetheni, my money is 5,000. yeah, Like an organization maybe it's 200 like 5,200. yeah, So mara that money will go to the organization and you offer one that 5,000. So Yeah. unless they have the 5,000, you are not contracted to come. ish, Ungushish. yeah, yeah, Because when it's the same role as a manager is meant to do that for you. But these Yeah. days, as independent, go jala gore ha o manage. only manage. So you need someone else who's going to stand in between. Ungushish. Yeah, yona So ke ge ba tshwara bolela ba re ntho a rene tšhelete gore ga bjala organization e tla ba se go botse gore o ya bjaleng, you agree or not. yeah, cause Ungushish. ish they didn't mona re kweša botlhoko bra e nkweša botlhoko kudu Yeah. e nkweša botlhoko ga ke nyako go botša maaka Yeah. ga ke nyako go botša maaka cause e go gopola that day mona mamazala nna a tseba gore that event ba mpatetše mara a se nke ebile ga ke nyako go bolela maaka Yeah. a se nke. So as an artist, I mean, especially when you are in the as a producer or as an vocalist, you are there the first year, and then you come the next year, the third year, that people are starting to pressurize you, or hey, can't do it now. You're still an upcoming artist, even now. When are you gonna blow up? So that kind of pressure, you don't feel such kind of pressure when as a producer. Ish braga pressure so ke e feel and sometimes ke no ke gala ke ra a ke a jela felo ke bereka ka pace ya cause you know wena o tlo zama o berekela gore wena o nyaka go prove batho ba le wrong but in the meantime ho je le gore wena o benefit a o hwetse se so wa mona ra re wena o tono berekela morago o no bereka o berekela fame which means o taba berekela fame so it's better o push span sa gore batho bale bona ba te ba nyake wena o kgone go ja ntho e nyaka. Make yourself valuable. Yeah. It's the best thing you can ever do with yourself. Yeah. It's to improve yourself. Yeah. So you become valuable enough. Yeah. Or demand there will be, Yeah. will be priceless. Yeah. Whatever price you choose, they can pay. Get the will ring Los Angeles Yeah. But when it comes to record labels, yeah, for producers like you, do you think now producers they need record labels to succeed? Eish, na for nna botse nna ke lebeletse the record labels nna in my side are di need the only thing e le goreng ya tlhokega no le kompo le tshwere poleke bra so the only thing e le goreng ya tlhokega ko no pusha span sa ya pusha span wa theletša span sa gore se tshwere quality ka ka se fapana le sa mang se ta ka a ke re music o nnola wa bo shandesh ra dula le rena fa se ra o theletša o ra ropalla ke eng gore o kgone go gore ish mara mastering wa ka o ka ropatla ke track ka phao so zama go dia something gore le wena e ba fetša o letša košela shandesh o se ka hotša batho ba boregile ba dutše fase. So go ka wena go ka o šomiša the word pusher span. Yeah. Pusher span it includes go dira eng le eng le eng. Okay, re bolela ka go pusher span bra re bolela ka gore o bereke hard yeah o be hard work gore like wa bona the way o hotša o bala ka gona o ile ka go metric ke the way ke ntho e le gore nyanyake ka mara music industry yeah o be focused o focus o ntho e dira no ka se re kwena producer but every time o phela o dutse makuleng o tseba neng go dia di mastering tše dingwe go je santse o phela o ile focus
ke the way le reng pusha span e bereka ka ona. What do you learn from other people, maybe YouTube or courses? How do you learn to improve Masterings. your mastering, your production? Okay, mastering na baraga ke rutile ke 9406 Marvin. Ke ena mpontshitšeng a rae ntho e so le so le e so reverb o e seta so equalizer swantse e be so. Yeah. Ke ena damane nna ntlhalosetše. I remember the time re dia track ya lengwalo le Yeah. le master choose ke mo sendetse beat ela a e tšea a e mastera the way le reng yena o nyaka mastering o be ka ona a nsendela beat ela back a re theeletša beat e o fetše o theeletše le wena ne o e di ka kwa re there is a different a wa isha go master choose a record choose a romela nna di vocal ka mastera di vocal ka di isha go Marvin a le mastera ka mokgwaga a di tisha go nna gape back a re theeletša track ewe o theeletše le ne o e dira ka kwa re there is a different jwale damana thomo mpia fase a re ntho e so le so o e dira so e so le so o e dira so yeah. And that's how Ke you ena learn. damane le reng like ka mastering ya moleboga Yeah. Marvin. Shout out to Marvin. we braga Yeah. a braga a leboga braga ntho e ndielang yona ish ya nthabisha. Yeah. So now ona o share le skill le wena o sentse go share le sa sanje ke share le ba ba. Yeah. Ke the way le reng music o bereka ka ona o ska tima batho le mind o le reng o na cause no if le re go tima ka mind o le reng nna ke na wena ho jo tshwere o mongwe le reng le nna ke a o need wa e kwishisha so a re a tshwanela go hotse le re gane tsana ka dielo lo tse di so. Yeah. So well kopane as the artist and vocalist and what you come to collaborate. Yeah. So if we collaborate, we can take Legompo to the next level. Yeah. But if we start installing like then I don't think we have anywhere we're going. We get stuck somewhere and then something else will come and replace us then yeah ke the way lo re ndilo di tono bana so a ngiri jwalo ka mara music industry braga re replace ana braga ka pa one boss o braga ka moki ka ma one boss ba gona ba ile re mba rile le bona ke bona di boss o mara no ka lebella o boss ba ka mona da no music wa ga o se a o sa kwala no o dutse fatshe go tseni ba ba. Yeah. Wa gushisha le bona ba to dula fatshe go a tsena ba bang re fana chance ke the way le re modimo di ile le opportunity re di be ka gona mo lefase ba re ke madiba a psha sela yeah ino bana so e gana so brak yeah ne yeah no ke the way le re dilo di ka gona. So when you are still young and you are in production and so on, and there's other people who will be watching this podcast and thinking, you know what, I want to be like Nketen, you see? Yeah. So where can they start? How do they begin? Braga motho wa tonya ka o tshwana le nna e o to ba o imanyana mo yena ka re le nna bophelo bo go bo sepotseng no ke thoma go bona gore bo sa le boima wa ngwishisha cause production go lena production ke ntho nngwe boima bra yeah ko re o no tshwana le go tsena sekolo o santse o dule fase o ke ketlele lo tsela o nyaka o to go ja o tala strato yeah ke ka mogolo o re lo tja music di faya ka ona so if you lo re wena o nyaka o tshwana le nna a ke tse o dula fase o yeah sounds like music lo ona ona le some kind of level of stress ne because you know then it can affect you mentally and so on. So how do you deal with it, you know, the your mental health release your music and then it's not doing well, release another one is not doing well, how do you cope with that? and ntho nne ke yona le reng a ntse en robatse bra ke yona ntho ngwe le reng a en robatse cause you know ke gona o tsoa ka mathuke o kwa mamazala e ta go mpitsa re wa rase ka ku up ke tsoile ka thuki di a di beat producer ka thu yeah mamazala ya o robala o bona ke robetse mara ka thu gona o kwa ntwe illa wa go re ya
go a bereki wa tampotsa re fokotsa nyana wa rasa Mm. ya kore wa bereka o santse o ne o tswela pele o bereka se ka hotse le hore o wa ema I wouldn't nako e nngwe fela gore you are stressed out, you feel like, hey, as I can kgale ke producer ke try this he and this ke nyaka go ntsha hit mara I didn't see. So then wa feel jala gore maybe o ba weak, you ba bent out. ana ntho e se wa sengi ya ntlhaela bra Mm. a sengi ya ntlhaela nna ntho e le hore nna ke ya ntlhaela ke taba ono re hotsa ke ba le pressure Mm. ya wa bona pressure yona pressure obvious wa tseba ono pressure e le wena motho santse o no ba le yona Mm. for o kgone go succeeda lo tse di itseng a bo ka se be le pressure ka se tswile wa ba dilo tse di sharp tse di nice Mm. So when as to remain positive like the way you like on, what kind of people do you surround yourself with, you know, to make sure that you are always consistent in making your music? ana batho e le goreng ke nabo ke Sheriff Yeah. Playco Mm. le Mimi Yeah. ya ke batho ba e le gore nna ke a ba tshepa in this music industry the master choose Yeah. ya Ba go motivate. ya ke batho ba e le gore ba motivate ba mpontšha kua le kua gore go diega ya They keep your mood positive. obvious bra obvious gape wa tseba o šetse o buletse le bra Sheriff o tono robala o jele smile and a se ngonyana e tlo no bana so wa kušiša Yeah. a o ne gore Yeah. yeah. So do you feel like Le Compo speaks to the struggles or dreams of the youth today? So message yana Le Compo o bola le rena e se baswa like or ka re la clear side no. The way le gore nna ke e bona ka ona Le Compo monna kore botse o bolela le baswa cause if o ka lebelela if le gore nkebe music wa Le Compo o bolele batho ba bagolo nkebe o rile ka nako tsela tša bona o tlhakatlhakantšhitše black so ka bone o bolele rena baswa lebelela no o tlhakatlhakantšha rena black baswa ke the way le goreng e ka ona So message in terms of the songs, do you think the question message wa Jonah o wa re ruta something or ka re o risha ka moeding e ke lebeletse nna ke bona Le Compo le risha ka moeding le risha ka moeding le re sobeletša le re ntšha tseleng le re ntšha tseleng example mara braga salo wa kwa tereke ja Dr. Razon yeah tamane tereke ja di apeta mara mapharo ke mapharo mapharo ke you know or da mana bolela ka mapharo bolela ke a bona botsa ke tsere mapharo ke eng braga yeah and sale ka bona le Master KG ya botsa re gantse mapharo braga o bolela ka lotša ya ke mapharo ya ke ntho e le goreng like ke botsa ke re music wa Le Compo botse o ka lebelela wa re sobeletša wa re sobeletša ba bangwe ba bola ka dintho tse dingwe wa tseba so ke ntho e le goreng Le Compo ke ntho engwe ya tlhakatlhakantšha wa tlhakatlhakantšha mara go ne le ba bangwenyana ba bo Janesh le bona ba bolla ka ntho tse di positive nyana go tshwana ya wa bona bo Janesh bo Shandesh mara o ka tsane mona yo a ba e bitša ntho engwe straight ba e bitša straight la polokwane Le Compo ka re le betanyana mara o ka tsaneng a le la mona o ka re ke Le Compo times 2 ape ba e bitša ntho ya ka fase edima ga ntho ga koša ba e bitša gopola bo mang mara go ne le re ke mang Diman re ke mang Daman wa o tswa mo kae o tswa kae Daman ba ka side ya Bolo House ka Bolobedi re ke mang na his name is not coming right now but Master Bet ya wa bona no wa o kgona go buša ntho e le goreng ke o tlhalosetša yone mara Master Bet o kgona go nkare go rogana mara in a way ya gore is indirect
yeah a sa bitse dilo a tsabitse So- marai razolo wo this guy man Omega a ka tsebe le go tswa kae Omega version Omega Vision a pe ke le kompo le la so street someta ya sosa meta wa di tseba di dreke tsela ke re tsebe a pepe ke bothata Mm. that's why ke re ke le kompo times 2 yeah la mo polokwane o ka re le betanya e ka mogona ba e bona ka ya ona. ke the way le re nna ke e bona ka ona Mm. le ya re sobeletša le re iša ka moeding le kompo So if your music was a fashion brand Yeah. what will it be and why nna ke nagana gore music wa ka neto no ba malapi a ke re wa tseba makompo wa mo oh malapeng. girl, let's say give all a fashion brand like Nike, Gucci, Adidas. What will your music be as a brand? Drip culture. Trip culture. Yeah. Why? Why? Because na the way ke theletše music wa ka o ke o dirang no Yeah. like ke music o le gore ke le kompo mara o ka re o ne setšonyana in the meantime o ne 808 ntho ela ya hip hop base ela ya hip hop Yeah. so ke drip Yeah. yeah culture Yeah. Local is like yeah so no so ke nagana gore at least nka ta ka betha a brand ya drip culture then ke bone gore maybe nka vesha bang wa direa so 3 producers which you can work with right now, alive or dead. Yeah. Bo ka bereka le bona ka duma o bereka le bona right now. Kuma. Nelly Master Beat DJ Search yeah Prince Benz yeah Benza way. Benza wa motsuba Benza o rota o dira Benza o blind daman ke no duma no ba le session le ena so a no mpontšha no re mfana ka ntho o santse o e dlale solo so daman o blind ka tsebe Yeah. o tshwere mastering o mo blind yeah wa itseba ntho idea Yeah. yeah No, tracks are really powerful. the powerful tracks ja You hear it ga se ja Prost Makazi or yeah o tshwere mastering o mo blind if you ka thileja le mothako ba reng ke Dr Scar o ka re o sala spana le Prince Bensanya the way mastering o la o tsebang ka ona kwa Benz yeah like the way nna ke kwanga ke tsebe gore na bona le yena le bona ba kwanne ba go dira nna the way go ke thiletjang ka tseba produce yeah ne yeah so why DJ Search da manu tshwere production ka molotso tshwere production e blind ke phela ke bula di status ja every day ke gona go re damane o tseba music cause o gona re recordisha le batho ba le biano and nna botsentse botse ke rile ke thoma producer music no thoma ka le kompo ke nyako le nna di hip hop gore music no ba music ska go ja ke re ke better le kompo fela no yeah wa gushisha yeah so with Nelly Master Beat for sure it's obvious Nelly monata o bola yes Nelly re bolela ka quality ya le kombo re bolela ka tama damane o tseba quality yeah ka moltsong la ene o tseba le go re o tseba everything ka production dama yeah wa idlala lady that's why ke nunya go ba le ena so go rampontsho re braka ntwiso le so o dira so yeah mortshwara mo ara tshwara yeah ne the way lo re ndilo le va ka ona on your phone I'm sure there is Facebook yeah TikTok there is like Instagram and so on, but there is one app that you will be left with. It's a delete all other apps, we only leave one. What shall I gain? ke a phela bua marantse le ntlo jana tšeo braka mon Re a delete ka go fela re share only one app. Re share ka sala ka efe app le gore is the one. a re no shelang ka TikTok. yeah ne a re no shelang ka TikTok why ai TikTok no zo le wena wa bona re motho mongwe mo TikTok ya mothantsa yeah ke mo le re response tsa mawo
Facebook o ska no ya mara na ka nna Facebook a sentsamaye mara ke postile dilo le TikTok ke kgona go kgotsofala Yeah. ka bona gore Di na le movement. go cause motho o kgona go dia di-challenge wa koshiša spane se ya pele ene o kgona go chetsa mo godima yone Yeah. On top of that. wa bona gore ke ntho engwe e sharp Yo, so when o dira music for viral or you nyaka the music le gore o be for the vibe, o dira track in the studio or I want this song to go viral or nyaka no, let me do it just for the vibe of music or o be nice and sweet. nna ke dia drag brag ke dira ka e vibe we gore di be le vibe gore motho a theleditše track a ska ba le bosodi go diega nya in the meantime mminiše Yeah. gore a ko bosana a ko re a motšhatšhosa straight yeah. What is this one thing they say about producers that is not true? Very the producer something but until as in it. ntho e le goreng batho ba bantši ba phela ba e bolela nna re sa e tsebe ke taba gore lena le bolela taba gore rena re robala le di-female vocalist a re tsebe gore tabe bona ba e tšea ka nna re tsebe gore ba e tšea ka ya gore rena re robala le di-female e fitlha bjang a ke re jalo maseneneng ke bone mongwe mo di-Facebook wa šetse a postile a botsiša gore na di-studio di nyakang ka di-room ke eng ke diele studio ka dine room ka gae ba dula ba lebelela TV. Yeah. So where do you see Le Compo going? Where do you see Le Compo going in the next 5 years? Ke le bona le international yeah ke bona le gore the way Le Compo le vayang ka ona nuso ke bona o ka re le USA le to fita la dala yeah bo Germany to tala ora gore le tla le go Germany o nagana re ka era element if so what can we do? nna ke nagana gore o santse re theeletše gore na ba Germany ba tshwere music wa mohutamang wa bona music wa Germany ke sure gore go ne molodi o itseng o le goreng ba phela ba o šomiša o moso le moso go ne di-key tše be ba di šomišang tše disolo tše diso if re ka kgona go theeletša daiding le rena re ka kgona go etadiše ka mara Le Compo ya tsamaya. So but again on what's coming now like with your music, I know are you currently working on an EP or an album or anything like that? What can we expect from Ketin soon? Okay, no santse re ngwago fela o santse o bane nna le bosherife o šatše e le gore re di releasitše santse o bane di dia 104 104 yeah e di feleletše kao fela yeah ge re ya o counta dikoša ka moka di feleletše e be 104 and already nna ke šetše ke tropile EP no ke dila ka lesenyeng Sheriff ile no santse a trope EP thomo diliwa ka lesenyeng yeah gore artist engwe le ngwe e le gore re bereka le yone o santse a tshware EP then from mo thomo singing. So if this was your last interview ever, what will be the last message that you want to tell your fans? Braja guys ntho e le goreng nna nka le botsa yona ke gore Braja a re tsweleng pele re phusha ba badi ya music a re phusheng a be not like di-career ke tsana tša music fela no a re tsweleng pele re phusha le tše dingwe tša bophelo re bone gore go diegang modimo re tshwaretšeng yeah. So give me the 3 vocalists that you want to work with right now. So I'm gonna give you 6, ne? Yeah. There is Karishma, there is Makazi, there is Janesh, there is Shandesh, right? There is Zoli White Smoke, yeah, right? And then there is Memi, ne? Yeah. So who do you want to work with now? The top 3. Motho batho e le goreng ke na go spana le bona no Makazi yeah Karima Sharp me Sharp me yeah then wa kgotsofala ya kgotsofala
Yeah. ke a kgotsofala wa bona eng ka bona ke berekile le batho bao pelo ya ka le yone e to kgotsofala Yeah. e to kgotsofala gore Spane sa ke at least se a ya mo e le goreng kwa nyake yeah I know go kwele, man. yeah So your last remarks, if people want to book you, banyaka go contact her on social media, and what handles can they use and numbers? go ba ka ntshwara mo Facebook ke nna Nkgetheng Ramarasu Yeah. but nickname ke Nkgetheng the DJ yeah then le mo WhatsApp number ka ke 072 820 6349 Repeat it. 072 820 6349 Okay. yeah So if for the bookings, that's the number. that's the number. I'm using one number. TikTok. Nkgetheng Ramarasu yeah Facebook, then I can the DJ. yeah ke the way we go. No, Nkgetheng, thank you so much for coming to our podcast and honoring the invite. We bra. Yeah, ne? Yeah. So it has been a pleasure having you here. And after you blow up, Yeah. you and a big celeb. It's got a canage. Usanya ko tla mo. Ke re tono e dira ka mo ka re tono ta mo kick off yeah So yeah, this is the end of our session today, and we look forward to seeing you on the next one. Naki shokane lanzeba mina phala wana phala ga robale e chaba mediti.